noma ungane base ngakanani uma uyingane kodwa uma izwi lo muntu omdala lelama izwi lenjejana esencane efana nathi gelibeli iqina liyathusa isizwe esingenabo abanewabo isizwe esingenawo amakhosi isizwe esingenazo ingqwele ezihlonishwayo nesizwe esingenabo abantu abadala kubanjeke bese kuyonakala basibalekile ukuthi umuntu omdala mayisukuma ingwevu isukuma zibabaza bese sizwa singabantwana ngoba umuntu omdala akasenawo amandla ukugijima kodwa unezwe lodo akushaya ngalo athi ngeke ukhule mntana lawo magama lawo afanele ukweluse njengomntwana mina ke ngizobabaza nje ukuthi ngaphezulu kwezinto zonke kufanele ke iqiniso singali mbathisi sisemanzini abilayo ezulu wakithi ngisho lokho nami esigabeni sami la ngigunywe khona ingonyama uhlanya ligiya nembazo nje ishiwa abasendlunkulu eminyango konakele endlunkulu konakele esigodlweni lamagama nje ewakhuluma lo mntwana konke i-reference letter i-address antuthatha khona utokuthatha endlunkulu esigodlweni makuphunyuka abantu abadala abazali bekuzala bephuma bemembezana eminyango thina sizingane sothi kodwa ubaba mayisephethe imbazo ethi uyamgenxa mama soke sosondela sizingane nathi masesikhulile amahle esethe uqobo usethi cha ungakwenza konke ukuthi ungambulali mama baba siyasikuza okunye sikuhloniphe ichilo laselawini nechilo lumuzi abantwana bavikelwa kulona bese ngiphinde futhi ngisho ngithi amakhosi nabanewethu nabanewethu nangawo baba angaqheli kakhulu kuthini ngoba kunje yikho lokho ayikho into ebuhlungu uma umzali ubuka uphunyuka sengane bangakanani abahola abanakho konke phezulu kwamehlo omhlaba kodwa ingane zibaphunyukile lengane nje kuthiwa izalwa yimi mina angangasi mina nami nginiwa yonke impunzo nje engingayazi ngabe nginiwa nje impunzo nje engingayazi izingane ezalwa bume njengamahashi mahluleka abakubo thina siyini uma ngabe lo mntwana senayela kuma social media okunye kufanele sicacise ukuthi mina nje bengeke ngihambisane nesigaba sokuqala esenzeka ngalendlela esenzeka ngayo sombabazo wenziwa abathithiyeli ngenxa yokuthi kwakufanele abantu abasebenze kakhulu kwi-media space kungakafiki laba abanamangqangqa laba abangazilutho laba abangazilutho kabona nje laba nje abangazobona nje ihlakaniphe ikhomba ubhicotha ikhohloko usuluhla kahle ngabe sihlakaniphe khomba mina ubhice nje ikhohloko usuluhla kahle kubalekile ke ukuthi into enjengalena siqhungule ngoba thina sicela ko 20 years i-experience kwi-media space and makhosi asendlunkulu no baba kufanele sikwamukele lokho sithanda singathanda umhlaba usoshintshile khuluma mina ngezwe laseGibhithe abathi kuthiwa abantu bahlaliswe phansi amasosha hambe khoxela amabhuluku lapho unowabona amasosha edlisa ingwane atsha ngelockdown ehlenyuka la hamba izo ngeyithupha wabuza kwaboshwa ngisho umongameli wakhona eboshelwe ukuthi ubhedukizwe nje khona kanjani libheduka la impi eyithupha nalabo abalwa ngemlomo njengenkukhu ayisekho emahawini izolo manje ke ingase uhulumeni egadi ihawu funa siyiguduze sibambe la ikhona khona impi sithina sembizeni yakhona ke sibila khona noba umhlonga ngaphawula thini ngalesigameko kodwa mengaphawuli umuntu oyingxenye le yanto lenokhona kule mhlaba nje umntwana unkeno phakadesho ngeke kuzwakala wrong yilo ofikayo ukuthi uthini ekuthiwe uqhamuka lapho wena njengoba lo muntu lo mfana nje kunoma abona iphutha uvole uzohudula indona ngesiphunde ematsheni okuwesi ukhombisa ukuhlobonga ongapheki kokwenza manje uthini ngokhalo lenduna ngakhuluma nje ngozulu uthini ngokhalo lenduna ebamemeza ngamagama enza konke lokho
ngoba wonke umuntu uzolwe indoda nomfazi. Futhi abakwamakhanya nginakho ukusho ukuthi banengxenye enkulu abangayidlala ekulungiseni lesimo, ngoba asengakuhlonizwe ukuthi nabo lo ngiyabezwa abathitheli namakhosi ebeka lento sineminyaka selokhu sahlala isiloku nje isineminyaka bayakhohlwa abantu ukuthi noma bangafisani bethini uma ngenzeka ungesikho ngisho umuntu okophinda angene njengomuntu omdala wayewaphahluka nje amanye amaphutha angabonwa nangumngane engaqala ukwenzeka ezihlalweni zakozulu engaqala ukwenzeka ebukhosini bakozulu bonkana khona ukuthi uma uwezwe emlandeni ufise ukuvala amehlo kodwa usikompilo ukuthi hambe kugonqizwa ubukhosi buze buhlale kahle mangalandelwa nje isilo ubusha kulandelwe isilo undlokombani kuphenyisiswe kuyabonakala ukuthi kwakunamadoda aqotho ayeseduze ayikwazi ukusibamba ngenjobo isilo mangabe sekukhona la ngafohle ekufune khona nabantu behlonipha ulimi lwabo nonyathelo lwabo lokuthi uhambe kwami igcina la isilo sikhona njengamanje sihlale la izwe selibudede ngikhona sekune nenkundla entsha yeleyo ama social media la abantu bokhona bediliza abantu eziteji uthanda ungathandi ungeke wenze lutho beginqe phansi kuyaqala emelika ukuthi umongameli aphathe aphume aphinde abuya azophatha lo kujana unweleze phela lo kuthiwa uDonald Trump unweleze phela lo uthathe lo mfana wala eSouth Africa osungule inkampani eziphethe ama social media umhlaba wonke jikelele zakhombisa ukuba namandla wasuka lapho wambeka la eduze wabahogelana amakhwapha naye wamthatha wambeka phezulu useze wana amakhono ezandleni uDonald Trump ngisho sayina nje iphethe lokuthiwa iphethe cash uthi phihla umhlaba wonke uthi usesayinile uthi phihla umhlaba wonke uthi usesayinile umhlaba umuvile maholi umuvile ukulese sigaba esikhona kubalekile ukuthi indlunkulu ikunakisise lokho isondele isungule mhlawumbe noma ikomiti elizobhekana ngqo abantu abanika amanzulu lwazi kwalo mhlaba esikhona bangakanani nje abantu abebethi uright lo sikhotheni njengamanje nje into engine-short izokwenzeka njengoba kubizwa bezindaba kwakhulunywa kanje unikwe sikhulu isihlangu lomfana kunoma ehle kunoma isole uzobhetuza kakhulu pheke umhlaba uzogandaya wonke umuntu okade ekhona la kaphinde futhi abholokoqe ngaphezulu kokwenza ngoba indlela yokuthi akhuzeke ayilandelekile ngendlela yakhona futhi bese liluswe emhlabeni wakhe abantu abayizingcitha buchopho zalomhlaba kuwona kwenzakaleni kuvalwe izwe kwazoboshwa inkunzi amanxiba ekethi enkandla kwavala ukuthi asingaphume endlini sahlala emafonini salimisa kodiso lamase lakhothama lahlonipha izwe lalalele sikushoyo lokho kukhomba ukuthi mangabe singayisukumela into enjengalena umhlaba uyemuka amashayina sungula lento ethiwa TikTok lokuyiwona wona esihlangene ngawo la ngoba ekhompyutha namamelikana aphethe o Twitter no Facebook kanye no Instagram asungula into la sekuyaholwa ngisho ukuholwa ke manje kuningi engifisa ukuphahluka ngisho emakhosini asesigubini sasendlunkulu ukuthi bakwazi ukuthi labo bantu akuyakayedwa lo muntu ngale nto kwabantu abanombono ohlukile ngobukhosi kunekomiti leti falansethi nesikhulele emahostela sahlala emahostela ngangisemncane ufunda isikole ngibuka bevuma futhi bengaphethe lutho bengasebenzi bebesebephethe kwasho ukuthi njengomfana omncane oqapha izinto ngase ngibuka ukuthi kwenzakalani la ngabona ukuthi hawu noba bafele bawele nje isiporo somgwaqo bashone ngale kojulisi bathi bathinta laba abanye abakama ngezandla laba lokunjana bethatha abakuthathayo mayigolozo yedwa wabo ke kuyasanjalo usiyakubhayela emveni kwalokho kuthe kusuka bese besuka bona futhi bezobabaza isigamekweni esenziwe yibo bethi hey kwenzakaleni hey bathola umfana yedwa noStamina 10 atolike lenkulumo ukuthi ithini lapha athi khululeka athi we are looking for security company we need a strong security company athi hayi ngeke ilunge kona security company gadwa yithi wona ngobuhlale nethi la ngutshela ukuthi mina kunenkampani zama security eziningi lapha eGoli bayazi baba umhlobo
ezayihola ngobutsizwa zigada amabhilidi zigade izitolo ezingena inhlobo namaphepha nelilodwa iphepha likhombisa security zenza umsizwa yonke into yibabonela yiba bazovikela yiba bazolokunjaneni nala kuma social media kunjalo ke kune committee nje liqondene ngqo nokulwa nendlunkulu omunye ugada ihlamba ngapha omunye agijime ngala fakaze omunye abuyeze ngapha omunye babuye bezothi endlunkulu hey niyabona nokonakala hey qhubisa isandla la ngizayikhuza mina yonke lento yini kodwa umhlaba muno njalo bamakhosi asendlunkulu bantwana basendlunkulu bengithi nje umbela wakosa ifutho liyesa saxapha ebhodweni ngiyathokoza kakhulu kodwa kubalekile ukuthi lembe sizoyinqoba nami ngiyajabula nje umntwana uKinopho ukuthi ungumeme ngoba ngiyangibona sekuthi uyavumbu nje abakhonjwe ngonyaka ngikuyi top 6 nami ngikhonjwe ngonyaka ngigcine ungazi ukuthi kwenze njani singawonaka amaphutha ethu umntwana omuhle owenza amaphutha bese khuzeka umuntu ukhula kanjalo kodwa lo akusewona iphutha leli futhi ke ngiyazi ukuthi uzoloke gega ngale kodwa into ebalekile yileyo ukuthi sicela because bakamakhanya bungabi nesenyelo ngoba lento isineminyaka